قناة مروكو سكوب، مرحبا بكم في واحد اللقاء صحفي مع بلال الخنوس. مقدم سول واحد السؤال مفاجئ، قال لي واش كتشوف راسك عامل للمنتخب الوطني المغربي في الايام القادمه؟ الرد ديال الخنوس كان مليء بالتواضع والحشمه، حيث قال العماده ماشي هي المهم بالنسبه ليا هو نفوز بالالقاب مع المنتخب الوطني المغربي. تصريح كيبين شنو معنى حب القميص وشحال هذا اللاعب كيبغي يعطي للمنتخب. خليكم تشوفوا الفيديو وشكرا. Non, en vrai, c'est tout le temps une fierté. Je sais pas, je suis à combien de sélections là? Je crois que je suis à 22, 23 caps, à 21 ans. C'est pas mal. Futur capitaine peut-être du Maroc hein? Non. Allez, C'est vraiment pas un objectif. Inch'Allah, frère. L'objectif c'est de prendre des titres avec le Maroc, Inch'Allah. Ça sent bien en vrai. Voilà. On a un bon groupe. On a tout pour réussir, donc voilà. Et maintenant, faut juste tout mettre en place pour l'apprendre. Et voilà, on est sur le bon chemin, alhamdoulilah. مشاهدتك للفيديو، نتمنى أن يكون قد نال إعجابك. نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، كما يمكنك الضغط على زر لايك لدعمنا. نحن نقدر دعمك وتشجيعك، وسنواصل تقديم محتوى جديد ومميز. شكراً مرة أخرى.